mu mwaka w'ibihumbi 2011 ubwo ingabo z'umuryango w'ubufatanye mu bya gisirikare OTAN zahigaga Colonel Muammar Gaddafi wayoboraga Libya zikanamwica. Intwaro za Libya zarasahuwe. Habarwa intwaro zigera kuri miliyoni 20 z'amoko atandukanye zatwawe n'ababonetse bose, ziganjemo imbunda, za grenade ndetse n'ibindi. Abatwaye izi ntwaro barimo abarwanyi b'Abatuareg bari bararwanye ku ruhande rwa Gaddafi nk'abacanshuro. Abatuareg ni abaturage bo mu butayu bwa Sahara n'inkengero zabwo mu bihugu nka Libya, Algeria, Niger, Mali na Burkina Faso. Aba nyuma y'uko Gaddafi apfuye bagiye mu bubiko bw'intwaro za Gaddafi bafatamo izo bashaka baratwara. Abatuareg bo ku ruhande rwa Mali bari bamaze imyaka barota kwitandukanya na Mali bagakora igihugu cyabo mu majyaruguru ya Mali. Nyuma y'urupfu rwa Gaddafi bari babonye intwaro zo gutangiza urugamba kuri Mali. Mu 2012 bahise batangaza ubwigenge bw'amajyaruguru ya Mali. Leta yabo bayita Azawad. Ntabwo byarangiriye kubera ko kwica Gaddafi ndetse no gusenyuka kw'igihugu cye byatumye bakora iterabwoba benshi binjira muri Mali, bishyira hamwe n'aba Batuareg batangiza ukugendera ku mahame ya Kiislamu ku ngufu hafi kuri 1/2 cy'igihugu cyose cya Mali. Kuva icyo gihe amajyaruguru ya Mali yatangiye kwibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba byaje no gukwira mu bindi bihugu byo hafi aho ngaho. Reka tuvuge ku buryo iyi mitwe yagiye ivuka, uruhare ibihugu by'ibihangange byabigizemo, n'uburyo byarangiye uyu munsi ikibazo gihari gihangayikishije ibihugu by'ibihangange ari umubano w'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika ndetse n'imikoranire y'ibi bihugu n'Uburusiya mu bya gisirikare. Ni gute uburengerazuba bwa Afurika bwisanze mu mutekano mucyo utewe n'iterabwoba, uyu munsi ibi bihugu bikaba byizeye ko ikibazo kizakemurwa n'Abarusiya? Mu mwaka wa 2005 nibwo ku nshuro ya mbere uwahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yahuye na Colonel Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya. Iki gihe Sarkozy yari minisitiri w'umutekano w'Ubufaransa. Yaraje muri Libya kuganira na Gaddafi uburyo bwo kurwanya abimukira batemewe n'amategeko banyura muri Libya bakinjira mu Burayi mu buryo budakurikije amategeko nyine. Mu 2007 Sarkozy yatorewe kuba perezida w'Ubufaransa. Akimara gutorwa yakiriye telefone ya Gaddafi amwifuriza ishya n'ihirwe kandi amwizeza imikoranire n'imibanire itagira uko isa. Aya ni amakuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru cyigenga Mediapart. Nyuma gato Madame wa Perezida Sarkozy, Madame Cécilia Sarkozy, yagiye muri Libya kuganira n'ubuyobozi bw'iki gihugu uburyo aba infirmiere b'Abanyabulgaria bari bafungiye muri Libya bafungurwa. Bari barakatiwe urwo kwicwa bashinjwa ko baroza abarwayi b'Abanyalibya. Madame Sarkozy ibingibi yanabigezeho rwose, aba bagore barafungurwa. Ku bubanyi n'amahanga ku ruhande rwa Libya, Perezida Sarkozy yararimo arabikora neza cyane. Hagati y'aba bayobozi bombi icyizere cyari cyinshi. Nyuma y'amezi 6 gusa Nicolas Sarkozy atowe mu Bufaransa, yarambuye itapi itukura yakira Colonel Gaddafi i Paris. Muri uru ruzinduko mu minsi yose Gaddafi yamaze i Paris, ntabwo yigeze arara mu mahoteli y'aho ngaho, ahubwo yashinze ihema mu busitani bwa Hotel Marigny. Ngo byari mu rwego rwo kubaha umuco n'imigenzo byo mu butayu. Ubufaransa bwatangiye kugurisha intwaro kuri Libya ndetse ibihugu bigirana ubushuti bugaragarira buri wese, ibitari byarakozwe n'ikindi gihugu cyari cyo cyose cyo mu Burayi na Amerika, kubera ko bavuga ko Gaddafi ari umunyagitugu. Gusa aka kana ko mu jisho hagati ya Sarkozy na Gaddafi ntabwo katinze kurangira. Mu 2007 ubwo Nicolas Sarkozy yajyaga ku butegetsi mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarimo zitangiza ishami ry'igisirikare ku mugabane wa Afurika, Africom. Ni urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wose wa Afurika. Uru rwego rwari rugamije kurengera inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika mu birebana n'igisirikare. Gusa ubwo Amerika yari igiye gushyira iki cyicaro cy'uru rwego muri Afurika, ntabwo ibintu byagenze nk'uko bari barabiteguye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarateguye gushyira icyicaro cya Africom ndetse n'icyicaro cy'urwego rw'ubutasi CIA ishami rya Afurika muri Mali. Ikibazo nuko iki gihe Abanyafurika basaga n'abamaze guhuriza ku kwanga ko Amerika ikomeza gushinga ibirindiro by'ingabo zayo muri Afurika.
uko kwihagararaho kw'abanyafurika kwatumye leta zunze ubumwe za Amerika zijya gushinga icyicaro cya Africom mu Budage mu mujyi wa Stuttgart. Ukwanga ko abanyamerika bakomeza gushinga ibirindiro by'ingabo zabo muri Afurika byagizwemo uruhare rukomeye n'umwe mu bayobozi b'ibihugu muri Afurika, Colonel Muammar Gaddafi. Umuyobozi w'igihugu gifite peteroli, akaba umukire ku giti cye, kandi akaba yaranamaze imyaka asa n'ihwa mu kirenge cy'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Kuva yagera ku butegetsi bwa Libya mu 1969, Muammar Gaddafi ikintu cya mbere yakoze ni ukwirukana ingabo z'Abongereza n'iz'Abanyamerika zari zifite ibirindiro muri Libya. Kandi yari afite abayobozi ba Afurika benshi bari bamushyigikiye. Nelson Mandela Madiba yari umwe muri bo. Mandela yavugaga ko nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo ingabo z'ibihugu bya Afurika ziyoborwe n'abasirikare b'Abanyamerika cyangwa se b'Abanyaburayi. Ibi byatumye Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi banga Gaddafi kuva kigera ku butegetsi. President Ronald Reagan wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamwitaga imbwa yasaze yo mu burasirazuba bwo hagati. Mu 1986, Gaddafi yarokotse ibisasu byarashwe ku ngoro ye i Tripoli. Akigera ku butegetsi yafashe ibigega n'ibirombe bya peteroli byose abigira iby'igihugu, yirukana sosiyete z'abanyamahanga zacukuraga zikanatunganya iyi peteroli. Ibi byahaye Libya ubwigenge mu by'ubukungu buhagije, kandi umuyobozi wayo akavuga ari kumvikana ku mugabane wose. Ku mugabane wa Afurika yafatwaga nk'umusimbura wa Kwame Nkrumah mu birebana no guhuriza hamwe Abanyafurika hagamijwe kwigobotora igitugu cy'ibihugu bikomeye. Kandi ibingibi ntabwo byari amagambo gusa, kubera ko usibye kwihutisha gahunda yo kwishyira hamwe ku bihugu bya Afurika, yari yaranemeye gutera inkunga uwo mushinga. Amafaranga ya peteroli y'Abanyalibiya yari yaramufashije kubaka imishinga ikomeye. Yari yaratanze miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika hoherezwa icyogajuru cy'umugabane wa Afurika mu isanzure cyiswe Rascom. Yari yaranatanze miliyari 30 zizakoreshwa mu kubaka umushinga wa mbere munini ku isi mu kuhira imyaka. Uyu mushinga wari waramaze guhindura igice kinini cy'ubutayu muri Libya ubutaka buhehereye buhingwaho. Wakoreshaga ikoranabuhanga ryo gukogota amazi kure cyane munsi y'ubutaka mu butayu bwa Sahara, ayo mazi akazamurwa akuhirwa imyaka. Yagaragazaga ko Afurika ishobora gutera imbere itanyuze muri banki z'Uburayi na Amerika. Hakoreshejwe ibinyacumi bike bya miliyari z'amadolari ya Libya yabashije gutera inkunga ibigo byinshi by'ubukungu muri Afurika, birimo na Banki y'Afurika itsura amajyambere ndetse n'ikigega nyafurika cy'imari. Yashakaga ko Afurika iba umuryango mugari ushyize hamwe, aho kugira ngo ikomeze kuba ibihugu kimwe ku kindi, aho buri wese ashobora kuganira n'igihugu ashatse, akaba yanateranya ibihugu bya Afurika hagati yabyo. Agitorerwa kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu 2009, bivugwa ko Abanyamerika bahangayitse cyane. Hari inyandiko zashyizwe hanze n'urubuga menamabanga rwa WikiLeaks zanditswe na bamwe mu bayobozi ba Amerika, bavuga ko Gaddafi ashobora kuzakoresha ubwo buyobozi mu kwihutisha umushinga wo kubaka Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Gaddafi agitorerwa kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yahise asesa kontra ya miliyari igihugu cye cyari gifitanye n'ikigo cy'Abanyamerika gikora imirimo rusange cyitwa Bechtel. Iyi yari integuza ku bindi bigo by'ubucuruzi by'Abanyamerika. Abanyamerika bari bafite umwanzi ku buyobozi bwa Libya, Colonel Muammar Gaddafi. Uguhirima kwa Gaddafi kwari kugiye guturuka handi. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2011, ibihumbi by'abaturage muri Tunisia baramukiye mu mihanda basaba iyegura rya President Zine El Abidine Ben Ali wari ku butegetsi kuva mu myaka 23 yari ishize. Uwo munsi President Ben Ali yaraye yeguye ku mwanya w'umukuru w'igihugu, anahungira muri Arabia Saudite aho yaguye mu kwezi kwa 9 mu 2019. Hashize iminsi 10 Ben arahunze Tunisia, imyigaragambyo nk'iyo ngiyo yadutse mu Misiri. President Hosni Mubarak yabwiye abaturage ko azava ku butegetsi mu mezi 6, ariko bamubwira ko ari kera cyane ko bashaka ko agenda ako kanya. Ku ruhande rumwe hari abashaka ko Mubarak aguma ku butegetsi, abandi bashaka ko agenda. Aba bose bahuriye mu myigaragambyo. Mu byumweru 3 by'imyigaragambyo n'imirwano, Hosni Mubarak yareguye. Ibyo mu gihe byabaga muri Tunisia no mu Misiri,
muri Libya naho harimo hatangira ibidatandukanye cyane n'ibi ngibi. Ni ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kabiri mu 2011 abanyamabanki, abakozi b'inzego za leta n'iz'abikorera, abogoshi, abanyeshuri n'abaturage basanzwe muri Libya bose bagiye mu mihanda basaba impinduka mu gihugu. Basabaga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, gusaranganya ubukungu, iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abantu na demokarasi. Mu majyaruguru y'igihugu ahitwa Brega hari abafite intwaro barimo abigeze gukora igisirikare ndetse n'urundi rubyiruko rwari rufite intwaro bashakaga kurwana n'ingabo za leta kugera bageze Tripoli mu murwa mukuru. Mu gihe imyigaragambyo yatangiraga mu murwa mukuru, leta yafashe amafaranga iha abaturage cash liquide kuri buri muturage, amadinari 500. Hagati aho ba baturage bakoreshaga intwaro bahereye ahitwa Brega mu majyaruguru barimo basatira umurwa mukuru. Mu yindi migi nka Sernaik, El Beida, Darna na Benghazi naho buri munsi havukaga imitwe y'abaturage basaba ko Gaddafi yegura. Abayobozi n'abandi bakozi ba leta bagiye bajya inyuma y'abaturage barafashwe barafungwa. Gusa bamwe mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu gihugu nabo bageze igihe bitandukanya n'ubutegetsi bifatanya n'abaturage bashinga icyo bise Conseil National de Transition CNT, inama y'igihugu y'inzibacyuho. Bavugaga ko batemera ubuyobozi buriho ko aribo bafasha ubutegetsi. Mu buryo bwatunguye abatari bake, umuyobozi w'igihugu wabanje kubemera nk'aho aribo bayobozi b'igihugu ni inshuti ya Gaddafi, perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy. Yanabakiriye Paris mu biro bye. Ubushuti bwa Gaddafi na Sarkozy bwari bumaze kurangira. Undi wabashyigikiye ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bose bashyigikiye abarwanya Gaddafi, mu gihe mu bindi bihugu haba Tunisia na Misiri batigeze bifatanya ku mugaragaro n'abigaragambyaga. Ibi bihugu Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanagize uruhare mu gutoresha umwanzuro 1973 mu kanama k'umutekano ka Loni. Wari umwanzuro wemerera amahanga kugaba ibitero by'indege kuri Libya barwanya ingabo za Gaddafi ngo biri mu rwego rwo kurengera abasivile. Mu gihe ibi byabaga, twamenye amakuru tutari twaramenye mbere mu bushuti bwa Colonel Gaddafi na Perezida Nicolas Sarkozy. Ni amakuru yatangajwe n'umuhungu wa Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi. Mbere na mbere Sarkozy agomba gusubiza amafaranga Libya yamuhaye mu gutera inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza bye. Ni twebwe twateye inkunga kwiyamamaza kwe, kandi ibyo tubifitiye ibimenyetso. Twiteguye kubishyira hanze byose. Icyo dusaba uriya musazi ni ugusubiza ayo mafaranga abaturage ba Libya. Twamuhaye ubufasha arangije aradutenguha. Dufite ibimenyetso birimo konti zo muri banki, inyandiko n'amakuru yose arebana n'amafaranga twohereje. Aya makuru na Colonel Gaddafi yarayemeje. Mu kwezi kwa 10, Colonel Gaddafi yiciwe n'aba baturage bamaze guhinduka inyeshyamba mu mujyi wa Sirte. Bari barafashijwe n'ibi bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'umuryango w'ubufatanye mu bya gisirikare OTAN. Amaze gupfa, Abanyalibya bibwiraga ko ibibazo byabo bikemutse. Gusa ntabwo ariko byagenze. Igihugu cyacitsemo ibice ku buryo n'uyu munsi kirimo guverinoma ebyiri zitandukanye. Imwe iri mu burengerazuba, indi igakorera mu burasirazuba. Buri yose ifite abasirikare. Impande zombi zihora mu mirwano zipfa ubutegetsi n'ubutunzi. Imitwe y'inyeshyamba yabaye myinshi ndetse ubucuruzi bwa magendu bwambukiranya imipaka buratumbagira. Umutwe wa leta ya Kiislamu nawo wafatiye muri aka kajagari winjira muri iki gihugu. Imirwano myinshi bira mu majyaruguru aho Abanyalibya benshi baba. Aha ni naho haba abaturage bitwa Abatuareg n'Abatubu baba mu butayu. Aya moko y'abaturage ahora mu mirwano. Mu ntambara yahitanye Gaddafi mu 2011, Abatuareg barwanye ku ruhande rwa Gaddafi, twigeze kubivugaho, maze bamaze gutsindwa bafata intwaro nyinshi za Gaddafi bazambukana muri Mali, aho bari bamaze imyaka bashaka gushinga leta yabo mu majyaruguru y'iki gihugu. Mu 2011 bakimara gukura intwaro muri Libya nyuma y'urupfu rwa Colonel Gaddafi, bahise bashinga umutwe witwa Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA. Azawad ni igice kinini cy'amajyaruguru ya Mali. Azawad yose ni ubutayu.
abatuareg bamaze imyaka myinshi bagishaka nk'igihugu cyabo kugira ngo bave mu bihugu byose babarizwamo. Ikibazo nuko Azawad kuva mu 2006 yari yarinjiwemo n'undi mutwe w'abarwanyi witwa AQMI. Iri ni ishami rya Al-Qaeda ryo mu gice cya Maghreb mu majyaruguru ya Afurika. Kuva mu 2011 ubwo MNLA yavukaga, igihugu cyose cya Mali cyahise gicikamo kabiri. MNLA yagenzuraga hafi 2/3 by'igihugu. Mu 2012 MNLA yatangaje Azawad nk'igihugu cyigenga kitakiri kuri Mali. Ingabo za Mali zananiwe kubarwanya. Usibye kuba abatuareg barakuye intwaro muri Libya, na AQMI yazikuragayo, kandi uko muri Libya hakomezaga imirwano n'akajagari, niko abantu benshi binjizaga bakanasohora intwaro muri iki gihugu mu buryo bworoshye cyane, inyinshi zikerekeza muri Mali. Ibi byatumye muri Mali havuka imitwe myinshi yaba y'inyeshyamba n'iy'abakora iterabwoba. Usibye MNLA, AQMI, mu 2012 muri aka gace hanavutse undi mutwe uharanira gukwirakwiza amahame ya Kiislamu ukoresheje iterabwoba wita Ansar Din. Nyuma havutse n'undi witwa Mujao n'indi myinshi. Uko iyi mitwe yavukaga ari myinshi, niko aya majyaruguru ya Mali yarushagaho kuba ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubucuruzi bw'abantu ndetse n'intwaro. Uko umutwe wa MNLA wagabaga igitero ku ngabo za leta ya Mali waratsindaga. Izi ngabo ntabwo zari zifite ibikoresho bihagije, ndetse nta nubwo zari zifite ububasha buhagije bwo kurwanya iyi mitwe yose. Ingabo za Mali ubwazo zatangiye kwijujutira ubutegetsi bwazo, zivuga ko butaziha ibikoresho ndetse n'ubundi buryo bwose bwatuma zitsindiye intambara. Ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu mu 2013 igisirikare cya Mali cyafashe icyemezo cyo guhirika guverinoma yariho iyobowe na Amadou Toumani Touré, zishyiraho ubutegetsi bw'inzibacyuho buyobowe n'abasirikare. Ibihugu bituranye na Mali byatangiye kugira ubwoba kubera ko Mali yari imaze kuvukamo imitwe myinshi y'abarwanyi irimo n'iya Kiislamu ikora iterabwoba. Ikindi, ibi bihugu bituranye na Mali byakomezaga kwakira impunzi zitagira ingano zivuye muri Mali. Burkina Faso, Mauritania, Côte d'Ivoire na Niger byose ni ibihugu byifuzaga ko haboneka ingabo z'ubutabazi kuri Mali kugira ngo iyi mitwe itazavaho nabibadukira. Muri aka gace ariko hari Abafaransa bahari kuva mu gihe cy'ubukoloni. Ibi bihugu byose byakolonijwe n'Ubufaransa. Ubufaransa bwari buhafite inyungu za gisirikare n'iz'ubukungu. Nko muri Niger, Ubufaransa bwari buhafite ibirombe bya uranium. Byongeye kandi hari Abafaransa benshi bari barashimuswe n'abaterabwoba mu majyaruguru ya Mali. Ikindi, muri ibi bihugu habaga Abafaransa benshi b'abaturage. Mu kwezi kwa mbere mu 2013 inyeshyamba zo mu mutwe wa MNLA zarenze umurongo utukura, zambuka umupaka utandukanya amajyaruguru ya Mali n'amajyepfo, zinjira mu muhanda werekeza mu murwa mukuru Bamako. Bukeye bwaho Ubufaransa bwahise bwohereza ingabo muri iki gihugu mu butumwa bise Serval. N'ubufasha bwari busabwe na guverinoma y'inzibacyuho ya Mali, ariko buza kwemezwa n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Mu minsi ya mbere ingabo z'Ubufaransa zaratsinze rwose, zirukana abaterabwoba mu bice byinshi nka Tombouctou. Ubufaransa butangira kuvugirizwa impundu mu bihugu bwahoze bukolonije: Papa François Hollande, le pacificateur, le libérateur, n'andi mazina meza cyane abaturage bahaga Perezida François Hollande. Maze nawe yikomanga ku gatuza. Abaterabwoba bagomba kumenya ko Ubufaransa buzaba buri hano igihe cyose bizangombwa kurengera inyungu shingiro zabwo ndetse n'uburenganzira bw'abaturage ba Mali bifuza kuba mu bwigenge no muri demokarasi. Muri make, Ubufaransa ntabwo bwagiye muri Mali kwirukana abaterabwoba kubera urukundo bufitiye Mali. Busa naho bwari bugiye kuzimya umuriro bwakije n'amakosa bwakoze muri Libya. Ayo makosa kamera nk'inkongi yakwiriye mu bindi bihugu birimo Mali, ubwo abarwanyi b'Abatuareg bambukanaga intwaro bakuye muri Libya bakajya kuzikoresha mu guhungabanya umutekano wa Mali n'ibihugu bituranye na Mali. Niko bamwe mu basesenguzi ba politiki babivuga. Operation Serval yarangiye mu mpera z'2013. Mu kwezi kwa 8 mu 2014 Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo kohereza abandi basirikari 4500 mu gace ka Sahel kugira ngo bajye kurwanya ya mitwe y'iterabwoba yari yaramaze gukwira mu bindi bihugu byose byo muri aka gace. Sahel ni agace kari mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara,
kangana nk'uburayi, kagakora ku bihugu bitanu ari byo Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania na Chad. Ibi bihugu uko ari bitanu byishyize hamwe bishinga umuryango byise G5 Sahel wafatanije n'Ubufaransa mu guhangana n'iyi mitwe y'iterabwoba. Abafaransa bazanye muri aka gace ibifaru 260 ndetse n'izindi modoka z'intambara zitamenwa n'amasasu zigera kuri 210. Bazanye kandi indege z'intambara 7, kajugujugu 19, indege z'intambara zitagendamo abapilote 3 ndetse n'indege z'ubwikorezi 10. Mu 2018 izi ngabo z'Ubufaransa zabonye umusada w'izindi ngabo z'abanyaburayi zose zaje muri aka gace, by'umwihariko muri Mali, kurwanya abaterabwoba muri ubu butumwa bise Barkhane. Barkhane niyo operation yasimbuye Serval. Ubwongereza muri iki gihe bwohereje kajugujugu 3 za Chinook n'abasirikare 90 kabuhariwe mu kurwanira mu kirere. Hari abasirikare kandi b'abanya Estonia nabo boherejwe muri ibi bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage na Espagne nabo bagize uruhare muri iyi ntambara. Gusa ibikorwa bya gisirikare byayorwaga n'Ubufaransa. Ingabo z'Ubufaransa zamaze imyaka hafi 9 muri Mali. Zihapfusha abasirikare 59 muri operation bise Serval n'iyiswe Barkhane. Buri mwaka Ubufaransa bwasohoraga miliyari y'amadolari ngo ajye muri ibi bikorwa bya gisirikare. Ibi byose bisa naho nta nicyo byatanze kubera ko Mali n'uyu munsi iracyasa naho yabaye Afghanistan ya Afrika. Imitwe y'iterabwoba muri Mali ntabwo yasibye kwaguka no gukwira mu bindi bihugu bituranye na Mali: Niger, Burkina Faso, Benin, Chad. Ibitero by'iterabwoba byo byanageze muri Côte d'Ivoire. Ni gute ibi bihugu by'ibihangange bifite ibikoresho bingana gutya byatsinzwe n'aba baterabwoba, uyu munsi Mali n'ibihugu bituranye bikaba byarashegeshwe n'iyi ntambara? Ni gute byageze aho Abarusiya aribo baza muri ibi bihugu, uyu munsi ibihugu bikaba bihangayikishijwe n'uko kuhaba kwabo? Intwaro zitari nke ziri ku mugabane wa Afrika ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byaturutse mu Burusiya binyuze mu bufasha bw'Uburusiya cyangwa se mu bucuruzi bw'intwaro. Usibye imbunda ushobora gusanga hose ku mugabane izwi nka Kalashnikov yakozwe n'umuenjeneri w'Umurusiya Mikhail Kalashnikov, iyi ngiyi ushobora kubona hose muri Afrika kuva ku ngabo z'ibihugu kugera ku nyeshyamba izwi ku izina rya AK. Harimo AK-47, AK-74, AKM, AK-103 n'izindi AK nyinshi. Abarusiya batangiye guha ibihugu bya Afrika intwaro kuva mu myaka y'1950 ubwo ibihugu byinshi byari mu ntambara yo gushaka ubwigenge. Nyuma yaho amasezerano y'ubucuruzi bw'imbunda y'Uburusiya na Afrika yarakomeje. Uburusiya busa n'ubuhora burekereje iruhande rw'ibihugu bya Afrika bikorana na Amerika n'Uburayi kugira ngo nibagirana ibibazo wite butangira kwikoranira n'ibyo bihugu bya Afrika. Nko mu 2014 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse amasezerano y'ubucuruzi bw'intwaro na Nigeria zivuga ko iki gihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu. Iki gihe Nigeria yahise yerekeza amaso ku Burusiya buyihera kajugujugu z'intambara. Ni nako byagenze mu Misiri mu 2013 ubwo Amerika yahagarikaga guha intwaro Misiri nyuma y'iriko ry'ubutegetsi mu 2013 muri iki gihugu. Iyi nzira ni nayo byanyuzemo ngo abarwanyi bo mu mutwe w'Abarusiya w'igisirikare wigenga wa Wagner winjire muri Mali. Uyu munsi uba urimo guteza ibibazo by'imibanire hagati ya Mali n'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Ni kimwe no mu bindi bihugu bya Afrika aho bivugwa ko aba barwanyi bari. Ubufaransa bwakoronije Mali kugera mu 1960. Ubwo Mali yagiraga ibibazo by'umutekano, Ubufaransa bwumvise bugomba kuyifasha mu kurinda abaturage b'igihugu bwakoronije, ariko cyane cyane Ubufaransa bwanashaka kurinda abaturage babwo 600 babaga muri Mali. Byose byagenze neza kuva mu 2013 ubwo Abafaransa boherezaga ingabo muri Mali. Ikibazo nuko ubwo izi ngabo zari zihari, imitwe y'iterabwoba yakomeje kwiyongera ndetse n'umubare w'abanyamari bayijyamo urazamuka cyane. Uku ni nako iyi mitwe yakwiraga mu bihugu bituranye na Mali, cyane cyane Burkina Faso na Niger. Abaturage batari bake muri Mali ntabwo bumvaga uburyo igihugu gikomeye nk'Ubufaransa kimara imyaka 9 iwabo kikananirwa gukemura ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba. Uku kunengwa kw'Abafaransa kwasaga naho ntacyo gutwaye igihe Ubufaransa bwari bucyumvikana n'ubutegetsi bwa Mali.
byaje guhinduka mu 2020 ubwo abaturage bajyaga mu mihanda bagasaba Perezida Ibrahim Boubacar Keita kwegura kubera ko ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba cyamunaniye, ndetse n'abafaransa yemeye gukorana nabo bakaba ntacyo bagikozeho. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa munani mu 2020 Perezida Keita yareguye, maze itsinda ry'abasirikare ryiyise Komite y'Igihugu y'Agakiza ka Rubanda riyobowe na Colonel Assimi Goïta rishyiraho umusirikare witwa Ba Endao ngo abari uyobora inzibacyuho yungirizwe na Colonel Goïta ubwe, bakazategura amatora mu mezi 18. Ubufaransa bwahise bwamaganira ihirikwa ry'ubutegetsi busaba ko ubutegetsi busubizwa abasivili. Mu kwezi kwa gatanu mu 2021 Vice President Colonel Goïta ndetse n'itsinda ry'abasirikare bamushyigikiye bahiritse Ndao bari baherutse gushyiraho, nyuma y'uko ngo yaraherutse guhindura guverinoma batabyumvikanyeho. Ibi baye kudeta ya gatatu mu gihe kitageze ku myaka 10 muri Mali, mu 2012, mu 2020 no mu 2021. Iyi guverinoma nshya ya gisirikare yagiyeho mu 2021 yahise ivuga ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu 2025. Ambasaderi w'Ubufaransa arabyamagana, avuga ko amatora akwiye gutegurwa vuba. Guverinoma y'iki gihugu itivuga uvuye aho, ihita imuhambiriza. Ubufaransa butangira kuvuga ko budashobora gukomeza gukorana n'abantu bakora gutya badahuje imyemerere nabwo mu birebana na demokarasi. Ikindi nuko abanyamari bavuga ko bashaka kugirana ibiganiro n'imitwe y'iterabwoba, kandi abafaransa bavuga ko batajya baganira n'abaterabwoba. Mu kwezi kwa kabiri mu 2022 ubuyobozi bwa Mali bwasabye abafaransa kuva muri Mali. Mali yavuga ko abafaransa mu myaka 9 bamaze muri iki gihugu ntacyo bakoze ku mutekano w'icyo gihugu. Guterana amagambo byahise bitangira hagati y'impande zombi. Uko ni nako ibihugu byashinjanyaga. Iki gihe amakuru yavugaga ko Mali yamaze kuganira n'Uburusiya ngo buhite busimbura abafaransa. Ubufaransa bwakuye ingabo zabwo muri Mali buzijyana mu bindi bihugu byo mu gace ka Sahel. Mu kwezi kwa gatanu ubwo ingabo z'Ubufaransa zasohokaga muri Mali zigasubiza leta ya Mali ibirindiro byose zahoze zigenzura, bwarakeye Ubufaransa bugaragaza amashusho bwafatishije drone agaragaza abasirikare b'abazungu byavuzwe ko ari Abarusiya barimo gushyingura abantu hafi y'ikigo cya gisirikare kiri ahitwa Gosi. Ni ikigo cyari cyarahozemo Abafaransa. Abafaransa mu gusohora aya mashusho bavuze ko Abarusiya bashyinguraga abo bantu mu cyobo rusange kugira ngo bazashinje Abafaransa ko ari bo bishe abo bantu kubera ko ari bo bahoze muri icyo kigo. Bivugwa ko Uburusiya usibye kohereza ingabo zo mu mutwe wa Wagner gufatanya n'ingabo za Mali kurwanya imitwe y'iterabwoba, ngo bwanahaye Mali ibikoresho bya gisirikare byinshi birimo indege z'intambara zo mu moko atandukanye nka L-39, Sukhoi 25 ndetse na kajugujugu z'intambara. Mali ivuga ko ubufatanye bwayo n'Uburusiya ari ubufatanye impande zombi zungukiramo. Ivuga ko idatewe ikibazo no guhitamo umufatanyabikorwa ishaka, kandi ko idashaka umuntu yitegeka umufatanyabikorwa bakorana. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasuye Mali, asezeranya iki gihugu ko Uburusiya buzakomeza kugishyigikira mu gisirikare. Yavuze ko intwaro bahaye Mali mu mwaka ushize ndetse n'ubundi bufasha babahaye ngo byafashije iki gihugu gutsinda abaterabwoba mu bice bimwe na bimwe by'amajyaruguru ya Mali. Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahangayikishijwe cyane no kwiyongera kw'ibihugu bya Afurika birimo gukorana n'Uburusiya muri ubu buryo. Abarusiya baravugwa mu bihugu bigera ku 10. Kuva mu kwezi kwa karindwi mu 2022 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya agiriye uruzinduko muri Afurika inshuro 3. Bamwe mu banyapolitike b'Abanyafurika bagaragaza ko bimwe mu bihugu bya Afurika birambiwe uburyarya bw'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Niba politike y'ibihugu by'Uburayi nk'Ubufaransa ariyo yateje ibibazo muri Libya, ibyo bibazo bikinjiza abakora iterabwoba mu burengerazuba bwa Afurika, Abarusiya bashobora kubikemura. Tubashimiye ko mwabanye natwe.